koza koja je pojela zadaću i sve ostalo. Jednom sunčanog ponedjeljka ujutro, učenici osnovne škole Hilltop vrvjeli su od uzbuđenja. Danas je bio dan dovedite kućnog ljubimca u školu. Svatko je donio svoje krznene, pernate ili ljuskave prijatelje, pse, mačke, papige, čak i pospanu kornjaču Snepi. Ali onda je došao Billy, drski farmer iz razreda 3B, koji je vodio kozu. Upoznaj Garija. Billy se ponosno nacerio. Koza Gary je trepnuo, zamahnuo svojom bradicom i ispustio glasno i miheheha. Ne. Svi su se smijali, sve dok Gary nije zgrizao biljev listić s dopuštenjem. UPS promrmljao je Billy. I on je malo. Zalogaj. Prva postaja. Učionica. Gospođica Tilly se nervozno nasmiješila. Hajde da se svi smjestimo i čekaj. Gdje je kreda? Ne. Gary je zablejao, oblizujući usne. Poslužavnik s kredom bio je prazan, a usta su mu bila prašnjavo bijela. Zatim se okrenuo i počeo grikati kut ploče. Gary, ne. Viknuo je Billy. Druga postaja, vrijeme čitanja. Dok su djeca otvarala svoje bilježnice s domaćim zadaćama, Gary je galopirao pokraj njih poput gladnog tornada, žvakati, grikati, žvakati, jesti svačije zadatke. Gary je pojeo moje pravopisne riječi. I viknula je Emma. Žvakao je moju zadaću iz matematike. Povikao je Rohan. Gospođica Tilly dahne. Gary, ne možeš samo jesti. Obrazovanje. Gary je trepnuo. Ne. Prijevod, prekasno, konačno, ured ravnatelja. Gospodin Strnli namjestio je naočale. Mladiću, tvoja koza je pojela školsku imovinu. To je neprihvatljivo. Gary je pristojno sjedio pokraj bilja, izgledajući nevino koliko koza može biti. Ne. Ali iznenada, svoš. Gary je skočio i zgrabio nešto mutno s ravnateljeve glave. Svi su se ukočili. Ne. Gary je ponosno blejao, žvačući ravnateljevu periku. Gary, Billy je plakao. Gospodin Strnli pokrio je glavu i zastenjao. Ali upravo tada Gary je podrignuo savršenu papirnatu skulpturu abecede. Gospođica Tilly je trepnula. Pa, pretpostavljam da je upio sve. Djeca su se grohotom smijala. Moral priče. Ne dovodite kozu u školu osim ako ne želite da pojede svaki predmet. Poenta. Nisam učio, ali sam sve probavio.